Mirëmbrëma, dobroveče, good evening, good morning, good day. Yes. English with Selim. Selim, doktor Selim studirao na najviši univerziteti na Cambridge i da ti ne pričam dalje. Današnja tema jeste reč to be able. To be able. Znači, ta anglijska reč to be able se transformira u tom slučaju da jeste da bi bio moguć, da bi bio sposoban da napraviš nešto. To be able. Sad vidi ovako. Uključi mozak. Obe strane na mozak ga uključi. Sad ću ja te pričam nešto. When my dad not to be able my mom, I was not to be able now to speak with you English. Understand you me? To be able? Što bi smo preveli na naš jezik srpski čisti. Ako moj otac ne bi ga turio na moja majka da bude sposobna da ga turi i moja majka da nije bio sposobna da ga rodi ovaka budala kao što sam me, yes I, znači ja ne bi bio to be able sada da pričam sa vama. Logički, evo vidi ga, to be able. Znači, to be able jeste čisto srpska reč. Nemoj da se iritiraš što ja nosim ova kapa ovako, ali jeste čisto srpska reč. I da vam kažem da srpski jezik jeste to be able fundament za sve to be able germanski i anglosaksonski jezici to be able. Znači, da se ponovimo, ako moj tata nije bio to be able my mama, ja ne bi bio to be able da izađem od rupu, da sada ovdje se snimam na kameru i da vi znate da to be able sam ja. Valjda, ko je pametan će da razume, ko nije pametan neće. Ako nećeš da razumeš to, zo ti prendjevo, Bože pomozi me. To be able. Znači, srpska reč u svakom slučaju, u svi parametri, u sve da ga računaš matematički, kompjuterski, to be able, jeste srpska reč. To je to. To be able.